Dalje od Višegrada sa jedinicama jugoslovenske vojske nisu išli saveznički oficiri. Dokumente jugoslovenske vojske su ili negde sklonjene ili su uništena, a saveznička ne postoji iz prostog razloga što nije bio nijednog saveznika tamo. Nemačka niko nije doneo u Vojni arhiv u Beogradu. Dokumenta koja govore o jeseni 1943. godine su vrlo značajna. Značajne su zbog toga što govore o najvećoj antiosovjetskoj operaciji koja je provedena na tlu Kraljevine Jugoslavije. Kompletne osovjetske formacije povlače se dalje prema Sarajevu i prave novu, praktično posljednju liniju odbrane u pravcu Sokolac-Mokropale. Umeđu vremenu Nemci dovode pojačanja, čak iz Albanije dovode 92. motorizovani puk, to im je bila interventna jedinica za Balkan. Jugoslovenska vojska počinje artiljerijsku pripremu, gađajući Sokolac, a odlučujući napad bio je zakazan za 22. oktobar 1943. godine u ranim jutarnjim časovima. 2 časa pre toga, jedinice jugoslovenske vojske i sa leva i sa desna, svim raspoloživim, svim pokretnim snagama koje su imali, napadaju komunisti. Znači, 2. udarni korpus sa juga, 3. udarni korpus sa severa. Sve je to zanimljivo. Zanimljivo je što su Nemci videli da se komunističke jedinice kreću prema položajima jedinica generala Mihilovića, ali oni su smatrali da one tamo idu kako bi zajedno sa jedinicama generala Mihilovića napale njih, Nemce. Zašto su Nemci tako mislili? Zašto su bili naivni? Zato što su videli da i kod jednih i kod drugih postoje engleske vojne misije. I oni su bili ubeđeni da su one engleske vojne misije kod formacije komunističke partije i one engleske vojne misije kod jugoslovenske vojske uspele da izglade stvar, da sve staje pod jednu komandu i da njih zajedno napadnu. Kada su 22. oktobru zoru Ustaši javile da partizani sa leđa napadaju jugoslovensku vojsku i da je front jugoslovenske vojske slomljen, da je napad na Ustaše prestao, Nemci nisu verovali. 2 dana Nemci nisu poverovali da su partizani zapravo svim svojim snagama udarili u leđa četnicima. To je bilo